ndanezerewe cyane kubana nawe. Amena. Ejo twabaye mu ijambo ry'Imana, ariko nagira ngo ndi umwarimu uzanigisha muri za kaminuza z'iyobokamana. Iyo ngiye gutangira isomo ndabanza ngasubira ku isomo ryashize, kandi niko barimo baza bamera. Nagira ngo mbabwire ngo ukuri, ejo izo nyigisho nigishije ejo nazohereje ku audio mwazisangiza abana, ariko hari ibintu bigeze kuri, navuga yuko hariho ingamba zigeze kuri 7 twavuze zikoreshwa mu gitabo cya Esiteri zafasha umuntu kugira ngo agire icamara mu gihe nk'iki. Uriya muvuga ngo umwana kwezi umugisha yavuze ijambo nakunze, yavuze ngo turasa n'Abayuda. Njye nagize amahirwe mu minsi yashize, hari abana b'Abanyamerika bazabaza muri Afurika ngo bakaza kwiga imico y'Abanyafurika. Noneho mu bana bazabaza n'abana b'abakire ba Washington ngira ngo hazamo akana kamwe k'Akayuda. Noneho bagatanga iwacu mu rugo, ngabonaho kabaye amezi 3. Ayo mezi 3 kabaye utunganye bashoye. Arakoze. Ayo mezi 3 kabaye nararebye bagita bari Natani kari gateye kuko abana banje bameze. Haba ari ukuvuga agaza ndeba abaniyo bagiraga igihe cyo gufungura. Iyo ufunguye utamuhaye ibyo agomba gukora, ibintu zose yaragize nk'abo mu rugo. Buriya hari abantu bagira aho bahuriye. Amena. Amen. Ariko mu magambo bavuze manini cyane cyane abantu burya bazahurira ku bibazo. Umunyabwenge witwa Gabriel Marcel yigeze kuvuga, aravuga ngo probleme ngo ni ikintu kiza kiri imbere yacu. Buriya mu bantu batagira icyo bamara bazananirwa kwitwara imbere y'ikibazo. Ariko nagira ngo mbabwire, ejo twaravuze ngo igitabo cya Esiteri cyerekana ingamba zakoreshejwe zanagufasha no mu rugo rwawe, zanagufasha no mu kazi kawe kugira ngo ubashe guhagarara neza, cyangwa se nk'ibibazo biriho. Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ingamba ya mbere twaravuze ngo nta yindi, Esiteri ngo yagize ibanga, kandi ibanga burya mu bimwe biranga Yesu yagiraga ibanga. Hari ibintu abateoloji bazavuga ngo ni secret messianique cyangwa se ibanga ryo mu Mana. Bagazabaza Yesu akamaze gusura umwana w'Imana, akavuga ngo mwakabimenye. Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Hari n'ahandi yababwiye kumubwira bavuga se ngo tubwire niba ari wewe, aravuga se ntimwabyivugiye. Iryo ni ibanga ryo mu Mana. Umugabo umwe twabanaga ari umudamu umwe yarangira ati ndakubwiye ariko ntukavuge. Aramubwira ngo wananiwe kwibikira ibyawe, wananiwe kubika amabanga yawe, none ejo wabwira ngo nyabike. Bizakunaniye kurabizana kandi ubibika. Twarabuze ngo nimba dushaka kuba abafite icyo bamara mu gihe kimeze nk'iki, twige kugira ibanga. Icya kabiri twarabuze ngo ikindi, Esiteri ngo yari yaranyuzwe umunsi bamubwira ngo yabaye selekisione bamuhisemo mu bazatorerwamo kuba umwamikazi.
yaravuze ngo nageze yonje umuririmbyi yaravuze ngo tujye ducuruza gusenga ngo twunguke kunyurwa ngo kuko imana yacu ari byose imana yacu icubahiro buriya mu bibazo bihangayikishije abantu muri kino gihe naratangaye n'abantu bari muri Amerika muri mu kureka kunyurwa ngo muzoje handi hehe ukuye ku ijuru ariko reka mbabwire kunyurwa ni kimwe mu bintu biza bitangwa n'Imana. Amena. Amen. Esther yari yaranyuzwe ngo bamushiriye umwami aramubwira ngo ati ngaho tanga ibyifuzo none wabonye audience aravuga ati natoshetse ati nta kibazo none se ko bazaduheza ibyo kurya bakaduha ibyo kwambara atari irari ikindi mwa bakobwa mu mushaka niki n'ubu kimwe mu bibazo biriho ndagira ngo mbabwire habe n'ubwoko bwacu dufite ikibazo cyo kutanyurwa umuntu ari mukugera muri Arizona akaba yageze Indiana yagera Indiana akaba yagarutse yagize Kentucky none ko ndibaza ngo amasete ya 50 yarangiza Muzoja Amerika ko ari ifite ayandi muzoja mbona ayandi abasigaye muri kuri icyo necyo nushaka ucika umugabo witwa Monikari ucegeza ko baraba bisindigire imbere n'inyuma buzuje imbere ngo wasubire inyuma hari inyuma agasubira akaba imbere reka mbabwire iyindi ngamba ya kane twabuze twarabuze ngo Moridekayi ya gatatu ngo amaze kumenya ko ikibazo gihari abayuda bafite ikibazo ngo yisize ivu ngo yambara ibigunira simbizi hari ibibazo byabereye ari byo muri Kongo ari byo muri Afurika muri rusange nimba hari umunsi wari wambara ibigunira ariko ngo yarabikoze ngo amarasha mu mujyi Imana yacu icubahiro haleluya buriya iyo ushaka kugira ngo umenyekanishe ikibazo ukijyana aho abantu benshi bari reka mbabwire icyakane twabuze twaravuze ngo ingamba ya kane yakoze ubutumwa bwandika neza burya hari umuntu uzura nawe akakubwira ikibazo maze atari ko ikibazo ufite nyamukuri urimo urashaka kumbwira iki uzareba ubutumwa yanditse ubutumwa umaze kudusomera burimo amagambo asa nk'aho ari magufi ariko asobanutse Imana yacu icubahiro yaravuze ngo ikibazo nukirengagiza wewe ntubyiteho uzapfa ariko ikintu nukubwira Imana ya Isiraheli ntabwo itazitabara Imana yacu icubahiro haleluya aravuga ngo nuramuka utanabikoze muri icyo Moridekayi yari gukora imbere ya Esiteri yari kubanza akamubwira ngo nyabona wa mwamikazi we dore ko umukobwa wacu Imana yakuzamuye kandi reba nawe ukuntu usigaye warabaye umugabo ukomeye izo ndigeze abimubwira yamubwiye mu magambo asobanutse yaravuze ngo mutabikora wewe Imana izabikora biciye mu yindi nzira ariko ndakubwiye mu cyatumye wimika ukaba umwamikazi ni ukugira ngo ugire icuma mu gihe kimeze nk'iki Imana yacu icubahiro haleluya buriya kugira ngo ugire icuma mu gihe kimeze nk'iki nacyo bijya bisaba ko kugira ngo uhagaze amena barangirizaho haza inkambi ikomeye umuvugabutumwa yatubwiye iminsi 3 yo gusenga amena buriya iminsi 3 sinzi niba abantu bagiye mu butayu bw'imwembe nigeze kuja mu butayu kumara iminsi 3 umunsi wa gatatu iyo ugejeje
nico gihe hazaba inzara nyinshi. Ubu usigaye wumiriza gusenga ukazobona umutsima uhaye ucumbi. Ndavyibuka bari baragiye gusenga tukiri batoya, uwagira ngo wumirize gusenga ukabona ni umutsima ucumbi imbere yawe. Nico gihe iyo urengeje iminsi 3 uzuja mu yindi fazi yo kutaringaniza inzara isa nkaho yashize, rwose ugarusa gusa n'abacitse intege. Nico gituma yavuze ngo ufate iminsi 3 Imana yacu. Haleluya. Ariko mureke babwire izi ngambo kuri kumeye. Bari mu kutubwira ndavyibuka ndi Arizona twigeze gufata umunsi w'abamurika dusengera iwacu. Abantu kugira ngo no gusenga umunsi umwe. Umugabo ni wa pastor yanduye ngo basenge ngo wagere sayine ngo nananiwe ngo nagere sayine ngo ndamo yicaye ngo numva birananiye. Reka mbabwire ingamba ya 5 yakoresheje. Amena. Amena. Ingamba ya 5 yakoresheje ikomeye. Amaze kugera imbere y'umwami. Ngo yaraje bashike umwami nga amutunga inkoni. Aramubwira ngo usabe icyo ushaka. Esther twaravuze ngo ntabwo yamusaze muri automatique. Sinzi niba ari wagira audience yo guhabwa umwanya na president. Sini muvuge president wambaye audience ariko nigeze kugira amahirwe umunsi umwe. President ngira n'iminsi 2 ataduka. Ariko ndabonye abazi kuvuga. Nge nagiye mu bambere. Abandi baza nyuma. Bamwe yafaga kugera imbere ya president ari kumwe na madame wiwe. Kera ibibazo byawe zose ukabura bivuze. Rero naragize gusa neze gusa ko mpambaye ubwoko ko hari ifuriza umwaka wari urangiye. Ariko reka mbabwire igitangaza. Esther umwami yaramubwiye ngo mbwira niba ushaka n'igisate cy'igihugu. Wese Imana yacu. Haleluya. Umudame uri pose kambuye gutyo. Yaramubwira turakoze. Erega no kundakirana ko nazo ntizari bisanzwe. Ariko reka mbisabire. Ndasaba gusane mbere nani zakwakira. Amen. Uzabisoma yari muri Zaburi ya 23 hazaba ngo azategura ameza imbere y'abanzi banje. Iyo ni Zaburi yazindwe na Dawudi. Yaravuze ngo azategura ameza imbere y'abanzi banje. Twaravuze ngo iyo ni ingamba ikomeye. Urabe kubwira n'abadamu. Nimba umugabo ushaka kugira ngo uzugire icumukuraho uzubanza utegura ameza. Buriya abagabo buriya kuvugana n'umugabo atariye uzubanza utegura ameza. Reka mubwire ingamba yakurikiye. Amaze kugeza abonye ameza kabiri ateguwe, abona umwami arariye, icyakurikiye yatanze ikibazo. Imana yacu cyubahiro. Amen. Arakunda nono akora ubuvugizi aravuga ngo nono egaga mwami kuganirira. Uzi ko mubanzi tugira abayuda uzuka ari Hamani turi kumwe. Tumaze gusanga. Uyu Hamani nguyu ega nika gutindiza n'inyigisho z'ejo ndagira ngo mbabwire ngo hari ingamba. Amena. Amen. Hari ingamba zazituma ibintu bikorwa. Uyu munsi turakomeza n'iryo jambo rero kugira ngo mbasabe isome ijambo rya hano mu byakozwe n'intumwa. Turasoma ku gice cya 13 na 36. Turasoma 13 na 36. Haravuga ngo Dawudi we yakoze izo Imana ishaka mu gihe cye maze arasaza ashingurwa hamwe na basekuruza arabora. Amena. Muri mbere dusenga Imana. Mana data ndagusaba kugira ngo aya magambo tugiye kuvuga agire icyo amarira abayumva. Reka dusabe kugira ngo umwami kizo Dawudi yakoze mu gihe cye natwe turebe icyo tugiye gukora.
gushimiye kuzemera ukabikora ku bwawe Yesu, amen. Murazi ko teme dufite n'iri umuvugabutumwa yamaze kuvugaho, ni ukuvuga ngo ugire icyo ukora mu gihe kimeze nk'iki. Amen. Ejo twatinze kuvuga kuri Esiteri, kandi Esiteri wamumaraho n'icyumweru wagenda umuvuga, ariko ndashaka ngo dukore ubu buryo. Mureke tugerageze kureba abandi bagize icyo bakora, ariko nituje kurangiza twibaze mbese muri twebwe harimo ba Esiteri bangahe. Umukobwa wa perezida aho yogera, urabona ko abantu bose baza bagenda uko bashaka, ariko ngo aragenda ngo yicara iruhande kuri muri misiyo. Duheze Imana yacu. Haleluya, haleluya. None umukobwa wa Farawo ngo aze koga abona agaseke, ati mugere muzaniye murebe kiriya kiri muri iyi, basanga harimo umwana Mose. None Miriyamu kuko ari muri misiyo, abayirukanse kare yamugeze imbere, aturashaka ngo ushakire ujya kugurerera umwana. Undi ati se wamubonera? Ati hari umudamu w'umuyuda, ati nuza kuzana, ati genda umuzanire. Mose ngo ari umwana mwiza w'Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Miriyamu ahesha nyina akazi. Uriya mubwiye muzamushaka akazi muri kampani. Burya Imana irashaka akazi mu buryo bwayo. Babona Miriyamu azaniye nyina umwana, kandi bamuheza n'ibizoza bigutunga. Bibiliya izivuga ngo imyaka Mose yamaze 120, imyaka 40 yayimaze kwa Farawo kubera promosiyo ya Miriyamu. Duheze Imana yacu. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo amaze kubona akazi kwa Farawo, ari nyina abona akazi, amaze ibintu bigenda neza. Buriya Mose ubuyobozi bwa mbere yabwigiye kwa Farawo. Nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo Dawudi amaze gukora ibyo yagombaga gukora mu gihe cyiwe. Amen. Igihe cyawe ni icyawe. Barimo twubaka urusengero, twebwe za bibiri zatumye ziba ari ndende. Noneho agira ishaka ryo kubaka inzu y'Imana. Yabavuga ngo amaze gushakwa ngo yabonye ibitenge byinshi, ngo none arashaka gutangira Imana ibitenge bye byose nk'uko yishe icyo yambaye ku mubiri. Yari afite ibitenge 30 bimwe za oranje ngira ngo ni 7, arabizana byose abitanga mu nzu y'Imana. Mubishira ku isoko, babishira ku isoko. Ukazwera ugafata oranje ya oranje y'ibihumbi 80, ukayigura nk'ibihumbi 50, kuko urumva yari yambaye ibintu mike. Ndababwira ngo nimba hari umuntu wagize uruhare runini mu kuba urusengero dufite, ni uwo mwana. Ariko icyo nshatse kubabwira, ngo nta rutarusi. Kuko Rusi ngo amaze gupfusha umugabo, amaze gupfusha na muramuwe, amaze gupfusha na sebukwe, Naome yahinduye izina, aravuga ngo kuva none sinjizwe Naome mbaye Mara. Ati none bakazana banje muramwambere abana beza, nimwigendere. Kandi yavuze mwiza abasezera neza pe. Arababwira ngo Imana izabahire ngo kuko nanjye mpambiriye. Ati kandi muzagubwe neza. Ariko akambabwire Rusi ukuntu yabwiye nyirabukwe. Yaramubwiye ngo ntuningire gusubira ngo niye kugukurikira. Arapanga aho uzoja niho uzaje. Arapanga aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana ya. Aravuga ngo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye.
aravuga ngo ntihagira ikintu gitandukanye nawe atari urupfu. Aravuga ngo Imana izaba impore ndetse bikabije. Imana yacu cyuba. Haleluya. Haleluya. Iravuga buriya yari umudamu w'umunyabwenge. Aravuga ati ariko ntibaze Rusi, ese umuntu utwarida ngabyara umwana wategereza umuhungu akazakubera umugabo ko mbaye mbona washakisha hatariho. Aramubwira ngo ibyo navuze ni uko. Amena. Amen. Reka mbabwire Rusi. Rusi nyirabuga arabwira ngo ni bajane, ariko mbabwire ibintu bitatu Rusi yakoze kubera gukora mu mwanya we. Ahageze nyirabuga yaramutangiye aravuga ngo azaje kwa Bowazi. Ati Bowazi ni mwene wabo w'umukire, ngo ashike ashakwa na Bowazi. Bowazi yari umukire muri ako gace. Icya kabiri, Imana imwezi umwana witwa Obedi. Bibiliya izivuga ngo umunsi Obedi yavukaga ngo abagore baravuze ngo nawe kandi yongeye guseka. Wese Imana yagicuba. Haleluya. Abashakashatsi bazaba ngo buriya muri Naomi, muri Bowazi na Rusi niho havuye Obedi, habamo umwami Dawudi, biragenda bigera no kuvamo Yesu. Wese Imana yagicuba. Haleluya. Uzugira icumara mu gihe kimeze nk'iki. Urabona hari impamvu nyinshi zari gutuma Rusi atagomba guhatirira kuri nyirabukwe, ariko hari abashakashatsi bavuga yuko nyirabukwe yari aramubwiye ngo niyo muri kutubona twarahungiye iwanyu kubera impamvu z'inzara, ariko iyo twavuye iwacu mu Isiraheli haba Imana. Yose Imana yashitubahira. Reka mbabwire, niyo abantu bahura n'ibibazo bimeze gute, uze wubaha ubwoko bufite Imana. Amena. Amena. Amen. Uze wubaha ubwoko bugira Imana. Tuzima. Buriya reka mbabwire, hari amoko atagira Imana. Imana irabagira, ariko bo ntibazi Imana. Hari urugendo shuri nakoze kuva Egypte tuja muri Israeli. Hari abantu b'Isiraheli bagiye ngo bashike bahura n'Abameleki. Ngo bahure n'Abameleki, umugabo witwa muri Baramu ahamagarwa na Baraki kuza kuvuma ubwoko bw'Isiraheli. Hari ahantu ubwo basanga ko mu gikibaya, warangize aravuga ati none bari abana b'Isiraheli bavuze amakuru yabo ko ari ubwoko bugoye, none buriya bwoko bumvumira. Baramu araza, ariko kuko yubahaga Imana aravuga ngo izi Imana irushe mu kanwa kanje nibyo uvuge. Araza ngo agire ngo avuge agiye kuvuma abana b'Isiraheli, atangira kubahisha umugisha. Wese Imana yacu icubahiro. Ngo agire ngo avuge aravuga ngo ese ngo ninde wavuma ab'Imana itavumye? Aravuga ngo ese ninde wakwima umugisha ab'Imana yawuhaye? Aravuga ngo nabareze muri bo ngo mbona ngo bafitemo Imana. Mwambabare bitazamura amaboko y'Imana. Haleluya. Aravuga ngo nabareze muri bo mbona bafite Imana, ngo kandi Imana izagiye muri bo bimeze nka kujya kw'imbogo. Reka mbabwire, tukazukangwa n'ikibazo, ariko uzurebe n'ibindi bibazo uko byakemutse. Bibiliya iravuga ngo banga kuvumika. Aravuga ngo ni abanyamugisha. Aravuga ngo n'ubwoko tutazabuvumika. Haleluya. Buriya hari ibintu Imana itazihindura. Uzasomere mu kubara, usomye aho ngaho hazavuga ngo Imana ntizibesha, kandi ngo Imana bose umuntu ngo biyibeshe ntizayibeshe. Ibyo yavuze byose zibisoza uko bingana. Haleluya. Imana yaravuze ngo izatanga umugisha, ntabwo umugisha izivunja mu muvumo. Abantu ubu bari inyigisho ziri mu kuza, abantu benshi sinzi aho bazikura. Imana iyo yavuze ngo itanze umugisha,
iziruta uko witwa umugisha. Imana ibaheze umugisha.